Ole Assam Haflong Gospel Singer Haflong Idol Second Prize po lawlato kan mizo na thak Martisen kai diktak Kimira sunle apasal Hindu Bihari Major Yadafte anampui me cheno pang kumsom parukmi laka anse dan rova tak chungchanga khan nimin mai September ni somni pasari khan Assam Police te chuan tundin muna case kaldan kimchang tak anran puang chhuak hlol maya mizo chungin hansoi fia ta ngalila police lamin kan shat venam masaber chu September ni somni pali jingkara khan social media kaltangin chanchin thar pakhat kandunga chuta chuan Haflong mi mai chano pang pakhat chu state pon lama shwai chhuakin mi ina in lo tora chorni in thu kandunga achunga chuan nasataka in ngai sakna te ti du dana sang sang lantir ni thu shat ania he thu hi anma ni chang ni lovin social media kaltangin kandunga ni he thu kan don nu hian arang thei ang berin thu umzia kan thi thlai ngala a thei ang thu kan zot fia ngal boka chutia thu kan zot chian lai chuan victim kha chu damdo ina alo umsa dei to ni victim hena chuan kan vakala chuta ami pu ate chu nupa ania anpa jok chu Indian Army ania anupui jok thilti ani deu jok ma ni shat ania anpa jok hi Himachal Pradesh post ani wangin anupa chuan chulai hmuna chuan an omani anumna lai ming hi Palampur ania chu an post na chuan he me chano pangte hi shwain ompuitan anla ania achunga chuan chedan moilo tak lantir thin ani chawa he thu kan shat rwal khan kan team te chu kan thon chhuak ngala team pakhat chu victim din mun enfia turin anwakala team dangle chu poi khoi tu ta thu zo chiang tur le anma di chui chiang turin anwakal ve thongania atira kha chuan engang har sat nang ye an nei ti chia kha shat ngal thai anilawa an boina kha eng anga thuk nge ni pu kan va she ngal mai lawa ma sen nuwa kha chuan kan han chui chiang zela victim po thuk zo ka exam nei pui te ni a victim kan han kom thuk tel tela chuta chuan he an boina bul ber hi kan she chhuak thei ta ni kan rin aina sa in atak sa khan hiam thuk le na tak tak mai kha kan mu chhuak ta zela atak sa anti kan na hnu ma te kan mu a in zaina hnu ma atam em boka aduk na sa ema akang na sabok anar te tlia ka aha te bung boka alei po zaisak ani boka chutiang reng chuan khalai an shwai na hmuna khan kumni chung lai na alo thok to ni chuan he anin soi sakna ti vel hi chu kum khat liam ta chang khan an lo ti char to chin alo ni a ke ni lamin he an boina hi kan shiat chian nu chuan arang thei ang berin Haflong police station a case kan thelut ngala Haflong police station case number 74 2023 326 374 354 506 370 le 34 IPC section waya ti ania heta hian twal tha tumna te in ngai sakna te mishing manga aizona ti zong te hi he section waya hian tel vekani hekbaka hian section 12 a Poxo Act po datil ania achan chu kan thudon danin athom no te po anli saka sarwak ngal nga ta umlain video te po in alo lak sak chin ani mela chumi dota chuan section 3 of SC ST nwaya me che hum him na dan bik a umle a achan chu kha me che kha tribal mi ani wangani achunga kan ron soi tak te khi shem theina dan serious tak vekan ni a chuan heta poi khoi tu pani army officer le anupui te hi atuka khan manhal ania September ni somni panga khan kan mana fin fiana du tho sam kan mu vek to nu le an mi shen ne na changa thu kan shat vek to nu baka mun danga changa fin fiana dang sang kan nei vek to nuwa chuan an pani chuan manin judicial custody ya kan thon ta ngalani chuan hemi bi ka hi chuan kan na tho site pakhat khani ta phot maya chuta chuan poi khoina atwar tu no pangte digna chan vo pe khakan tum ani phota hemitluk chi apoi mo saidang ala umle a chu
victim bi kha uluk taka ngai tuin engtin nge enkol na tha kan pek chunzom thayang ti le engtin nge ril ru le taksadam na kan pek thayang ti hi kan mo phurna kan pek thayang ti hi ni a nangni po in lo sheve to mai thaya DC changin juvenile justice noya anin enkol na turin atwar tu nu le pa te hi cheng si nga chu pek chwa anlo ni to a abak zong hi chu animal khosak dan te anin enkol dan te engkim hi kan ngai ven renga damdoi na thok tu te po in acha thai ang berin an enkol mek bokani a compensation singa kha chu pek chwa ani to sa a hemi bi ka hian POCSO Act te SC ST Act te human trafficking te le heng case zong zonga le compensation la thai ang zong zonga hian BLS kaltangin victim hian aladong le do na ne voina hian ke ni po in kan office a hian meeting kan nei via chuta chuan DLS te child welfare te social welfare te district child protection officer labor officer ti te ADC ti nen kan zawaya thokhomin engtin nge enkol na cha pek chunzom ani thayang engtin nge pangai taka khotlanga kan nun ti le thayang ti chungchanga hian kan ngai to na te kan lo seng hawa kan action lak le dan tur te pu kan soi hau tel bokani he thil thleng hian half long DC thlengin kan zawa hin min chhong tak sata he thil thleng kal tang hian mi pui ma thu ka cha du chu he tiang thil thleng hi tam taka oma mun kil khor tak taka chang hian in lo turin mi tam tak pon lama adon kal chuak china abikin me cheno pang tak tak han soi taila anjinga hian an chen te mo an ma ni enkol tu te mo in an chunga hetianga che dan hi in lo sha emo ngai sak an tok ti te mo kan lo she palani chuan arang thei ang berin thunei tu sang sang police station ani emo NGO ani emo nangma ni rem chan dan khan ma lo la ve ta chin ula he khe se chu social media kal tangin kan donga social media kal tang vekin he in thu sha thi injon the daranga mitam zok kan sha tir turani ani lo chuan he tiangang khe sa hian victim ten an duanga pon lama changa an chong chwa thailo na turin an ti chaya vobe te an ni china he case po hi thui tak alo kal reng to a he no pang hi atan na muna changa chwa zalen ani to nu tuna ama enkol tu ten hena tak ngel po hian enge thleng dik tak kha a shil changam lok lawani a chuwangin he tiang ngal sak twar tu te hian midang hian an thlawang an ho sak do ani ti po engma an shilawa engma an shil ngam lo chewa nangma ni zok an lo hlau chewa an lo ring hlel deuh chewni po in an vobe na sat man lu tu ka wangte an ti che na sat lu tu ka wangte an ni china chuwang chuan tu ma hian police mo thunei tu dang te po an pan du ngai lo china ni chuwang chuan mi zong zong ne na kan ngan du cheu chu in che vela pon lama na thok hetiang thil dom lo tak tok ni in sha chuan khongai takin thunei tu tan hena kalmei chin ula emo police ne na thu sha tir ula keinin a khau thai ang berin ma kan lo la ngal vat don ni himi ba ka hian keni police lam hian dan kan va in siam vi a hetiang pon lama na thok turakal mei cheno pangemo tlema puitling ve deuh tu ani emo an zawain an data hila khom cheu kan do a tunge chwaka khoya nge na an tho sha thi kan do to a chu data chu kan lo siamanga kan ngei ven chhun zomanga achang le kan phone chinanga an ma ni chhor tu te akha tokin an chanchin kan zo tanga enge an din mun engtin nge an an change chalo ti te chumi tan chuanania data hi siama enkol chhunzom kan du ber na chanchu hei police kal tlangte NGO kal tlangten khotina changin kan la khom zel to anga chu kan ti hlotin thei chuan he scheme hi kalpui zela changtlung taka siam chhunzom kan du bokania hemitan po hian mi puilama chang hian in hong takin min ma chon ula kan fanua kan fa pa te hi chumi khami hmuna chuan kalin anin hlo vi ani ti po in min shil ula chu tiang em chu thupa chulna me lova a chan chu hetiang khesa hian ngoi baude hi swal bulchan na lian beradia boina min siam na saber tu ani chin bok hetiang boina hi kan to ka hetiang har sat na hi kan to ka ni tin
in hong takin run soi chin ula chuta chia chuan hetiang ang boina hi kan ching fel thei don chawani abik takin naupang te hi chuan an la sha thiam chin lawa thil ti thei tak million tak kianga na thokin an oma kan chunga diklo tak an cheni po in kan khing phak lo ti ngei dan hian nei china an ni khin phak rual lo mithil ti thei anga an ngei china wang hian bailet ena an en ngai lawa har satna pal tang thei tura an in ngai lawa mani injin tok na an hlo vek china ni an mani en kol tu an che vela mi tin an mani ya injin tok na an tu sak angaya chol manga an lo ho po in ama lo zir chiana a thatlo te lo en dikha an ti tur choni he kan khe sa hian victim taksa en mai po khan mi chuan shathiam ngal tur takania mase van doi thak tak main ni thum ni livel kan khorala ani lina vela chau social media kal tlangin kan lo shawe chau boxia police te hian direct takin khotlang bi puite changin he thu hi min shil tuma local tu ma anum lawa tuna hian kan mi zia chuan thil thuk te ngoi bau pui dei te hi abet lata chu mi zia chu kan pe bau wanga kanin hon ve hi angai to ni voina po hian he kanin kom nakal thang hian mi pui te hena thu cha du kanaya khongai takin hetiang anga thil thleng shat in lo nei ni chuan police te hena min han shil sham chin ula kenin a khau thei ang berin ma kan lo la ngal don ani tin asam dima haseyo sp mayang kumar hian publica speech aron nei ni media house on a chen khat pu ron chang halin mi pakhat chuan sir anti du da chan te kha thayem ti zo na chu sp hian chang let ngalin ti du da chan a in ti du da na hian chana nei thei do nam ni ka ngei ve da na chuan ati du da tu te ri ru lam boi na ni ka ti deu ber ani kha chuan thil swal chete ti lo nei ta po ni sela hetiang taka in ngai sakhe chu ri ru lam har satna ril ru chia lu to ko wang bak ani theilo ka ti chandang thein ka shelo ti na changa zona dang ani le sar army officer chu a statement in la vm ki zona chu sp hian lo chang le ngalin ai a statement chu kan nei lawa ma se dan hi awng via kan man nuwa khan an ma ni commanding officer nena kan sha tir ngala engkim chui chian ani nuwa achung thurial tu tur an ma ni commanding officer kha ani le don ani tuna hian judicial custody ya aw meka jela an omek to a belani lo chuan jail chunga hian awm reng mai don tinani ani le engang shem nang ya ator theile ti zona hi sp hian ron chang le ngalin he section 326 374 le 354 te ba ka hian 370 le 34 ti ati hian arei bera kumsom atanga kumsom pani thleng tan theina ni a masi arei the angber hi kan enangai dona mase pokso dan mantel ani dona wangin pokso changringot po hian a shemna chu asang to vyawani tin sp hian a changani sarno pangcho half long atang hian ama ina kalti na emni ti zona chu sp hian chang le ngalin an mani khan an kaldon khan an shwai tela poi khoi tu te nu pa hian an shwai tel tinani chu ka ngai dana chuan Himachal Pradesh chu antan khopon ania heno pangte hi biak mumal thei to lovin a chawna sato sia achunga engemo a thlenga ni chuan an chen fel thei lote anin ring ani mai theya chuwang chuan heta hian an ron shwaya an ma ni thiam dan tokin thup moi an lo tum via chu helai an ron shwai chan ber ni na lang tin sp hian heno pang hi Haflong Civil Hospital da ani dan chu aron soifia tona hian andu pa hian Haflong Police Station a anom mek tho a soitel bokani engpo ni se heti zong hi tundin huna an state Assam Police lam thu chhuak chunia thu kan shat le zel danin hetiang khopa me cheno pang kumsom paruk mi lekin soisak le ngai sakna rap thak tak aton hnuwa po hian thu boy siam sak nupa te hi an la in puang du mi lawa hetiang khopan ompui no pangin hliama nei chan hi an soi sak wang ni lavin kailon stepa changa atlak wanga hliam tuar ni thu soin chanan la kho ve tlat mai ni chumale amero chu Assam Police te hian an nupa hian evidence chatak an nei hnuman an ni thu an soi ve thungani
hei thil thlen dan chu ni a kimi pasal majority da fi namdang ani baka milem betu ani nalaya ache dan hilo ro wa de poni se an sa khorin na changa chutin a om lo shan lave milem betu khani mi awa ti in ngai to na lo nei taila ni ma sela kimi gospel singer pathian mi man em ni kan lo ngai chin mi zo na thlak dik tak marthisen kai ngei mai hian engtin nge achi pui nge kum som paruk mi lek le ngal naw anga en tur ngoi zok chunga hian hetiang taka rowa ache thei mai le ngai to wang ma tiang u an nu pa an se dan hi mishing chet na nu ma pu ang mi lawanya o heno pang an ompui tur an shwai thlak hi man ro syam tak takin kutan thlaka atak sa changa thisen ron chuak te chu an lia fai tir le chinania chuta sarwak ngal nga tada in video ten an lak sak le china chu po du tok lavin alai hial an zai hek sak dunia an nu pa che dan he arap thlak sak ya mai po ni lo arap ngoi zo kalom le heno panglaka an che dan thlir hian anom puino pangte hi an musit lia ran sa tluka po an ngai me alo tinania chuta hetiang khopa an che dan rowa tak man chwa ani to nuwa po hian shiom tina emo guilty feeling chete talpo lamtir nekin dota po dot siang lutuk stepa changa atlak na ni kha kutkan thak lo an lati mak dunya antenom nu pa dun te sin shemna apo shemna ana thai ang ber zang ene tel lo an phu ngoi hi ni to mai engpo ni se heno pangte an ngai sak kumsom paruk milek mercy hi haflunga chung kor thai taka changaron seilianin unaw panga mai chia pathum le mi pa pani ania ama hi an unaw zinga upaber ani wangin school chul chak khopin anaw te cho mangai wang hian kimiti na hian anom pui turin azui ve khania khatianga ti do da na le ngai sakna tor chung zong khan mercy hian achung te hi shil do ve chin hlema se phone mantir phalani lawa christmas achung te an biak tir poin soituran tiang chau soitirin phone man chung zongin abula thu in an vil topa a omna chu nuama ti thote ho adu lo thote an soitir chen ni mercy hi damdo inada ani ma hian kimi hian an mani ina poisa tlem nu chein avada masa ani mela thilek biak po biak that hlei theilo ani wangin mercy chungte hian damdo in an vapan poya ti chuan damdo in achangin he bo ruak hi aron viral ta ni mercy nu hian a soidanin ka fanu ka motir chuan kumsom paruk leka upani sikha peter keima ai upazok ang mela po tin a fanu mel chu alo hai hial tho a soi chuakani engpo ni se tun thlengin kimite nu pa hian he me cheno pangte hi an soi sak nge ni e ti in puan hi ngai thak tur alom lova he thubwa sei ni lai thleng hian voi khatma kan soi sangai lo stepa changin ata thani ti in chanan la kho nu pa fanani